Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Lionel Mandela, ukipenda niite mtume. Nashukuru Mungu kwa jioni ya leo. Nataka kualika watu wote wa BTM TV ya kwamba karibu sana. Mimi ni mshirika ama mtume ama mfanyakazi wa kanisa la God's Glory hapa Ndengelwa. So kama uko karibu, ninakukaribisha karibu sana. Siku ya leo ninataka kuleta ujumbe wa Bwana, na kabla sijaleta ujumbe wa Bwana, nataka kusema huu ushuhuda ndipo tuweze kuendelea, kwa sababu ujumbe ambao naenda kuleta ni the power of tongue ama nguvu katika ulimi. Na kabla sijasema hivyo, nataka niwaletea ushuhuda kidogo kuhusu mimi, maisha yangu, jinsi ambao nimekuwa nakaa. Mimi sijakuwa kijana mzuri, sijakuwa mtu mzuri. Nimekuwa mtu wa kufuta bangi, nimekuwa mtu wa kukunywa, nimekuwa mtu wa kufanya umalaya. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya my mom na watu wote waliokuwa wanasimama na mimi, my uncles wakisimama na mimi kwa maombi. Mimi kile ambacho nafanya, nashukuru Mungu ama nashukuru hata mama yangu, ya kwamba mama yangu hakuongea jambo lolote ambalo linaweza likaharibu maisha yangu. Wakati wenye nilikuwa naingia kwa nyumba kama nimelewa, alikuwa ananiambia ya kwamba pika hapo makoti nikuombea. Anachukua anointing oil na ananipaka, na siku moja nikabadilika. Nimeleta huo ushuhuda so that mama wa mtu kama ananisikia afuate huo mfano katika jina la Yesu Kristo. Sasa nataka kuleta ujumbe kuhusu the power of tongue. The tongue has immune power with words holding the power of life and death. So kwa Kiswahili nasema ya kwamba ulimi uko na nguvu ya mauti na nguvu ya uzima. Sasa unachagua vitu viwili, ukichagua uzima ama uchakue mauti. It depends vile wewe mwenyewe unataka, lakini ukitaka uchakue uzima ama uchakue mauti, pia wewe mwenyewe utaamua. Biblia inasema katika Methali ama Proverbs 18:21 inasema ya kwamba na mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, ya kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na ikaendelea palipi ikisema ya kwamba na wao waupendao watakula matunda yake. Wewe hapa Biblia inasema namna gani? Kama utapenda kuongea vitu ya mauti tu, ukifanya jambo lolote unasema ya kwamba mimi sitafaulu, mimi nitashindwa, mimi sitakuwa na anything, mimi I think Mungu umenileta katika hii dunia mimi nikuwe masikini. Niko hapa nikuambie mpendwa ya kwamba utakuwa masikini namna hiyo. Na kuna wengine wasasi wengine, mtoto wao anajaribu hata kule shuleni, lakini wakati wenye anafika nyumbani, wewe unamtusi ya kwamba wewe ni umbwa, wewe ni takataka, na huyu mtoto labda amejaribu, hiyo ni maksi yake. Niko hapa nikuambia kwamba wakati wenye unaita mtoto wako ni umbwa, utakuwa umemchengea hiyo roho ya umbwa ndani ya maisha ya mtoto wako. Na wewe kijana ambaye huongelea tu kinyume ya maisha yako, haujai ongelea your vision, unaongelea tu kinyume, niko hapa nikuambia ya kwamba mauti na uzima hukaa katika uwezo wa ulimi. So lazima uchenje kuongea kwako. Kama unapenda kusema tu ya kwamba mimi sitaokoka, mimi nitakunywa tu chang'aa mpaka vile nitakufa, niko hapa ya kwamba utakufa kabla za siku zako kama hautabadilisha hayo maneno yako. Na kuna wengine hawakunywi, wako na akili yao timamu, lakini wanaongea mambo mabaya. Kuna wengine hata unaweza kuwa unawapea mawaida, wanakuambia kwamba mambo kama magonjwa, ukimwi ilikujia watu. Sasa you possess, wakati wenye unaongea you possess. Sasa niko hapa niseme ya kwamba ulimi umepepa mauti na umepepa uzima. Even hata kama uko na kanza mpendwa,
wewe hata ukuwe na HIV, ukuwe na pressure, wakati wenye unatembea unajiongelesha kama mwenda wazimu. Unasema ya kwamba even I have HIV, hata kama niko na kansa, hata kama niko na pressure, unasema ya kwamba kwa jina la Yesu mimi sitakufa. Na wakati wenye unatamka hayo maneno, utakuwa umejichengea uzima katika maisha yako. Unaamka asubuhi, unajitabiria, unasema ya kwamba mimi sitakufa leo, ama mimi sitakufa mwaka huu. Unajua nini? Wachawi hufanya miteko yao, labda anaweza akakuteka kwa miaka 10 ijayo. So unaweza kuwa unaendelea vizuri, umeanza biashara yako vizuri, kama wewe ni mwanafunzi unasoma primary vizuri, unaenda secondary vizuri, lakini hata huo mteko unakuruhusu unapata A- ama unapata A+, unaenda university, lakini after unaingia university, hapo ndipo huo mteko wa wachawi unakuteka. Na hawa wachawi labda walienda mahali fulani na wakakutaja tu jina lako ya kwamba Lionel, ukifika university uharibike. Na mimi pia leo nimekuja kama mtume ama mtumishi wa Mungu ni kuambia ya kwamba wewe tabiria maisha yako, kwa sababu maandiko imetuambia ya kwamba mauti na uzima hukaa katika uwezo wa ulimi. Wakati wenye unajitabiria, utakuwa unatekua miteko ya wakanga na miteko ya wachawi. Tunaposoma katika Saburi pia tutaona vile maandiko inasema. Waja tusome Psalms 141:3 tuone jinsi ambapo ulimi unafanya kazi. Biblia inasema hivi, huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi, ambaye alikuwa anaambia Mungu ya kwamba Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu. Inasema hivi, Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, amgojeshe mlangoni pa mdomo wangu. Ni mtumishi wa Mungu Daudi ambaye anatuambia kwamba anaomba Mungu aweke mlinzi katika mdomo wake, kwa sababu tuko na watu huwa wanapayuka. Ukiona kitu ina happen tu kidogo, mimi nimekufa. Wakati wenye unasema tu hivyo, mpendwa, utakuwa umechangia karoho fulani katakuingia, na hako karoho kakikuingia unaweza ukakufa mapema. Labda wewe unafanya kazi, sometime unaweza kuwa unafanya kwa ofisi kubwa, na sometime maadui wanaweza kuwa pale. Wakati wenye unatoka nyumbani, usikuwa tunajitabiria ya kwamba sasa niko na maadui wengi, nikifika kwa kazi hata labda wameambia boss mimi nimefutwa kazi, alafu unajichazia unasema ya kwamba wakati wenye mimi nafutwa kazi mimi niko tu sawa. My friend, hiyo kazi itaisha na utateseka. Na kuna wengine wamefungua biashara, lakini wanasemanga tu mimi hata nikienda hata biashara ikianguka mimi nitasurvive, mimi nitaishi bila biashara. My friend, utakuwa unatengeneza hiyo roho na itakuangamiza katika jina la Yesu. Lakini nimekuja nikutia moyo kwa jina la Yesu Kristo aliyo hai, ya kwamba ujitabirie mambo ya maana katika maisha yako. Hapa ni mtumishi Daudi ambaye anasema ya kwamba keep watch over the door of my lips, ya kwamba Mungu, angalia mdomo yangu nisipweke. Mfano, hata umbwa haiwezi kapweka bila maana. Mbona wewe unapweka tu bila maana? Mtoto wako umemtuma sokoni,
haujajua anafanya nini sokoni. Wewe mama ambaye naongea na wewe, wewe kijana ambaye naongea na wewe, wewe nyanya ambaye naongea na wewe, mzee ambaye naongea na wewe, unaweza kuwa umetuma mtoto wako labda afanye shughuli fulani kule sokoni, lakini wakati wenye mtoto ameenda labda amechukua 20 minutes, unaanza kutabiri, najua tu huyo mtoto ni malaya, najua tu huyo mtoto ni mbaya, najua tu huyo mtoto sijui anapenda kutembea tembea, sijui umbwa ilimlamba kwa miguu yake. Niko hapa nikwambie, kama wewe ni mzazi, shetani hana jokes na kinywa ya wasasi. Wakati wenye Mungu anasema ya kwamba chochote ambacho kinatoka katika kinywa ya wasasi, kama ni kizuri ni baraka kwa watoto, na kama ni kibaya ni laana. Wakati wenye unatamkia huyo mtoto useme ya kwamba ni malaya, hiyo roho ya umalaya inamuingia kwa haraka sana, na wewe mwenyewe utaanza kuona ya kwamba mtoto wako anaanza kuwa malaya kama wewe mwenyewe umependa. So point 1, lazima uangalie mdomo wako unatamka nini, unajitabiria nini, na Mungu atatusaidia. Point 2 inasema ya kwamba the tongue is like a fire, yani ulimi huu ni kama moto. Mfano, tuko na kibriti. Kibriti ni kanini kachiti kadoko sana. Ukiwasha kamoto kanatoka kamoto kadoko sana, lakini ukikwata na miwa eka 10 ako kabriti, ukiwasha tu namna hii no tupe hapo kachukue moto, hiyo mioyo yote itachomeka. So niko hapa nasema ya kwamba ulimi ni kitu kidogo mno, lakini inaweza ikawasha mambo makubwa na mambo yaripike. Mfano, mzee wako anaweza akakuja nyumbani, haja kukosea, haujajua mahali penye ametoka, na wewe unaasha tu kibriti tu namna hii na kaulimi wako, na unaona ya kwamba inaleta shida, wase wanakaa, watu wanakaa kwa sababu tu ya ulimi. So Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Mungu angalie ulimi wetu katika jina la Yesu, kwa sababu ulimi ndio unaleta mambo mengi katika maisha na katika ndoa ya watu. So waja tuangalie, naenda kumalizia, haina maneno mengi. Waja tuangalie James 3:5-10. Waja tuangalie James, tuone ya kwamba tuone James naye anazungumzia nini ulimi. 3:5 Biblia inasema, hivyo ndivyo ulimi nao ni kiumbe kidogo. Biblia inasema nini? Ndivyo hivyo ulimi nao ni kiumbe kidogo, nao hujifuna majifuno makubwa. Hapa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anajaribu kuambia kanisa la Mungu ama kuambia watu. Kuna watu wanapenda kuchipika kwa kifua. Sasa unaniambia nini? Mimi ndio naweza, huyo mtu haniwezi. Mimi nikifika hapo mambo inakuwa sawa. Mimi nikifika huyo mwanamke hawezi nishinda. Mimi unajifuna. Hapa Biblia inasema ya kwamba ulimi ni kitu kidogo mno, lakini unapenda kujifuna majifuno makuu. Sasa kama wewe ni wewe ambaye unapenda kujifuna, mpendwa, kwa sababu labda wewe ni CEO wa mahali, labda wewe ni jamani wa mahali, sasa unasimamia kitu fulani mahali, unasema ya kwamba hiyo hoteli, pasipo mimi hiyo hoteli haiwezi ikafanyika, pasipo mimi kusimama hapo hiyo crusade haiwezi ikasonga, pasipo mimi hiyo maombi haiwezi ikaendelea, pasipo mimi hiyo kitu haiwezi ikafanyika. Hapana, Mungu hapendi hivyo. Katika jina la Yesu Kristo aliyo hai, ninatangazia ulimi wako na wangu wache kujifuna kwa jina la Yesu Kristo aliyo hai. Hapa Biblia inaendelea na kusema, angalia jinsi moto mdogo huwashwa msitu mkubwa. Hiyo kitu nimeiongelea ya kwamba unaweza ukakuwa na kabriti kadogo mno, lakini kakawasha miwa karibu ekari 10.
So wapendwa, ninataka niwaambie ya kwamba kwa jina la Yesu ya kwamba tujunge ulimi wetu, kwa sababu ulimi wetu unaweza ukatutupa mahali pabaya. Ulimi wetu unaweza ukatupeleka mahali pabaya. So kitu kilicho nacho ama ambayo inatakana ujue ya kwamba ulimi sio kitu kizuri. Mstari wa 6 tunapoenda kumalizia inasema nao ulimi ni moto. Ulimi ni moto. Yaani unachangia mambo mabaya. Biblia inasema wenye fitina hawataurithi ufalme wa Mungu. Na nini yenye nafanya fitina? Ni ulimi. Ulimi unachangia. Ulimi unachangia ndoa ya mtu iharibike. Ulimi unachangia mtoto wa mtu aache kwenda shule, kwa sababu sometime unaweza ukakutana na huyo mzazi mtoto wake huenda shule. Nafikiri huyo mtoto wake huwa anaenda shule. Ani vitina, huyo mtoto huwa haendi shule. Niko hapa nikuambia kwamba my brother, my sister, Mungu akusaidie ili uchunge ulimi wako, kwa sababu ulimi utakuangamiza, ulimi utakuharibu, ulimi utakuua. Biblia inasema ule ulimwengu wa uovu, ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio udio wa mwili wote unajisi, wawasha moto mfululizo za viumbe, nao huwashwa moto na chemchemi Jahanamu. Biblia inasema nao huwashwa moto na Jahanamu pia. Ulimi tu unatupeleka Jahanamu kwa sababu ya mambo ambao tunaongea. Mpendwa, katika jina la Yesu Kristo aliyo hai, niko hapa nikuambia ya kwamba mpendwa, rafiki yangu, mtu ambaye umeokoka, pastor, mwinjilisti, apostle, bishop, tuchunge ulimi. Ulimi utatufanya ya kwamba ulimwengu utuite bishop, ulimwengu utuite majina, lakini mwishowe tuangamie. So waja tulinde ulimi wetu. Tunapomalizia ya mwisho, Biblia ya mwisho, ulimi hutupea baraka. Ulimi hutupea baraka. Sometime wakati wenye mimi nilikuwa nalewa na kunywa nafanya nini, nilikuwa nalewa, lakini nikifika kwa nyumba nimepepa pangi, nimepepa skara, nimepepa pombe extra mingi, lakini nafika kwa nyumba na mwaka nasema Mungu niokoe, Mungu nisaidie, Mungu nanyenyekea kwako. Lakini nilikuwa mlevi, na siku moja Mungu akaachilia hiyo baraka kwa ajili ya maisha yangu. So wapendwa, kwa hiyo tatizo wagonjwa, acha nimalizie kwa wagonjwa wanaosema ya kwamba labda haiwezekani, kansa ni stage 4. Ninataka nikutie moyo, hata kansa ikikuwa stage 1 inakuua. Sasa mtu asikwambie kansa ikikuwa stage 4 ndio inakuwa. Hapana, kile ambacho unatakana tu useme, uko na uhai katika kwa ulimi wako. Sema kwa jina la Yesu, mimi sikufu mwaka huu, na utaishi. Alafu wale ambao wanakuanga mhinga shule ama hawajiwezi shule, au unasema tu nikienda shule nitaanguka. Hapana, Biblia inasema wewe ni mshindi. Wewe jitamkia tu, mimi naenda shule asubuhi, mimi ni mshindi. Niko hapa nikutie tu moyo kwa sababu ya ulimi. Na wewe mumama ama kijana ama mzee ambaye unasema ya kwamba mtoto wangu ameharibika, mtu akikuuliza bwana kwangu huko kumeharibika ni kule, hapana, usianza sasa kusema hivyo. Anza kusema namna hii ya kwamba mtoto wangu ndio ninajua ya kwamba anaonja kidogo, lakini kesho atakuwa sawa, kesho hatafuta hiyo pangi. Mtoto wangu sio mwenda wa simu, mtoto wangu sio mtu mbaya, na Mungu atabadilisha style ambayo mtoto wako anakaa. So nataka kumalizia hapo, na nataka kuomba na mtu
na nataka watu waokoke. Ninataka kwanza kushukuru watu wote ambao walinifuatilia hiyo wakati ambao nilileta ujumbe ambao unaitwa ya kwamba the Holy Spirit. Watu niliona walinifuatilia. Mungu awabariki sana. So ninataka kuomba na wale ambao hawajaokoka na wale ambao wameokoka na wale ambao ni wagonjwa, na naamini ya kwamba popote ambapo mnasikia hii sauti, Mungu anaenda kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Zakaria 4:6 inasema ya kwamba sio kwa uwezo wala kwa mamlaka, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana. So kama haujaokoka, sihitaji watu wengi, labda ni mtu tu mmoja atakayenifuatilia na hajaokoka. Ninataka urudie hili ombi. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo mimi mwenyewe nikikuwa na akili yangu timamu, nimeamua kumpokea Kristo kukuwa mwokozi wa maisha yangu. Futa majina yangu kwa kitabu cha mauti na andika majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Na mimi nimeokoka na ninakubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. So ninataka kuomba na wewe ambaye unasema ya kwamba wewe ni mgonjwa. Ninaamini 100% ya kwamba Mungu wetu huponya katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa sababu ya watazamaji wanaoniangalia maeneo yote, wanaoniangalia kila mahali. Asante kwa sababu ya marafiki kula Amerika wanaonifuatilia. Bwana, ninaomba ya kwamba uwatendee mema. Asante kwa sababu ya marafiki wangu hapa Kenya. Baba, ninawatangazia ya kwamba Mungu awasaidie, Mungu awaonekanie. Kuna wale ambao ni wagonjwa, kansa imewakula. Kuna wengine HIV imewakula, pressure imewakula. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, unawaponya hivi sasa. Wengine ndoa inasumbua. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliyo hai, ninawatangazia hiyo ndoa ipone. Ninawatangazia hiyo ndoa irejeshwewe. Hata kama ni mzee, Baba, ninamuomba ya kwamba akae katika ndoa yake na amani, na wagonjwa wapone katika jina la Yesu, na kila roho ya mashetani, roho ya mapepo iwaondokee.